Kao i posljednjih 18 godina, festival će i ove godine ostati veran sam sebi, što znači da smo pokušali da dovedemo najbolje ili u najmanju ruku vrlo solidne predstave u jednom širokom rasponu, i to je smisao, širok raspon, od klasičnih pisaca do modernih problema, od tragiji komičnih situacija do nekih vrlo ozbiljnih, od jednog sasvim modernog doživljavanja teatra do velikih glumaca. Dakle, u takvom rasponu mi mislimo festival, pa onda i predstave koje su ponuđene, dakle od jednog Dostojevskog ili od jednog Gogolja do predstava autorskih koncepata. To je taj luk koji ćemo vidjeti. Dakle, također ono na što stalno razmišljamo, to su dobri režiseri i dobri glumci. Sve ove predstave koje možete spomenuti imenom i prezimenom, dakle i Zločin i kazna, i Peter Handke, i Grebanje i slično, su predstave u tom rasponu. I konačno, ovo je festival bez prevoda, što znači da dolaze predstave kako iz Srbije, tako i iz regije u jednom cilju, i tako velike, prijateljske, pozorišne, ali i društvene porodice.